Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. King Lagyo na pong Jennifer Salenga. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po, deng mga regula balita ngayon Webis, November 30, 2023. Miyayaliwang adjustments patupad na keng syudad ning San Fernando, Pampanga, bang mabawas ing heavy traffic. Dolores flyover, pasibayo de pong ininspeksyon, deng Miki Upaya. May kumpleto na po yung Phase 1 na ning bayong 4-story building ning Rafael Lasatin Memorial Medical Center keng Angeles City. 200 million pesos sa halaga daring medical equipment gamitan la po keng ospital. Kick-off ceremony na ning Sinukwan Festival 2023, may rapatyapunan din King Hilton Clark. At Kapampangan basketball fans, all out po in karelang suporta King Pampanga Giant Lanterns. Kabalen, bayo po ing planong reconstruction in inspection de po ring opisyalis daring key agencies na ning syudad ning San Fernando. Ini pong Dolores flyover at po kayong intersection niya ning Jasa, ang po ning MacArthur Highway. Miyerkules po, milyaring inspection, November 29. Iti po bang lawen ning kasalungsungang estado ning istruktura agpang po kayong DPWH naturally deteriorated ne. Pwede mo na pong Konsehal Reden Halili, ang po personnel na ning Office of the City Building Official, City Public Order and Safety Coordinating Office, at kaya po yung DPWH, yung may sabing inspeksyon. Balaos naman po kanong makisabi, Mayora Vilma Kaluwag, kayong DPWH sa umpisan da ining proyekto kayong tutuking banwa, katukin na po ning karelang rekomendasyon na erano palabasan. Kaya may sabing flyover at po king Lasatin flyover, din pong mga ragul at truck. Kabalen ba pong pisabyan niya ng poring aliwapang adjustment sa gagawan po kaya tiking syudad ng San Fernando para po sa leseng traffic situation na kaya betay po via phone patch. Sir Louis Clemente, pamuntok na po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ning San Fernando. Maya Pabengi po, Sir Louis, at welcome po kayong programa tamong Balen at Balita. Maya Pabengi po, Kalagurang Justin, at Maya Pabengi po ka rin kasyudad tamo at rin ganang talatukin na po ni kayong programa. Sir, bayo po yung sabla, pasalamat kami kayong si Posco, kaya pong mabilis yung aksyon, kareta pong maka-encroach mialiwa ng istruktura po rin magtindang parol kaya ning Jasa na nakakita mo, makayabala po karening magbisikleta po kareng pedestrian. Dakal pong salamat kaya kayong serbisyo karen pong Memalen Fernandino. Sir, kutang ko ini pong inspection nandin, kumusta po at nano yung ikityo, nano po yung apisabihan right after the inspection? Ito pin po, base po itang making inspection, itang amo ng dating pong natural deterioration na po ning deli pong ang flyover na po. Because of old age, huling malambat na lapin po din. So, kami po kanini, manayag po itang official document na nung ka rin makasambit lalakan po karet ang findings na. Kami naman po, makaredy na kami naman po at inakait pong contingency nun talagang sabihin na po king syudad na talagang po pwedeng isakripisyo yung safety na rin kaya katamong Memalen, lahat ng motorista at kailangan na pong mamag-divert kaya pong trucks and other heavy vehicle po makatay na po makadalan king flyover. So makaya dyan kami pong gawan ito, pero of course kalupa na rin po ng panaos ng Mayor Vilma, sana po itang long-term solution na nini, uling po talaga pwedeng paboryan nini, uling metong niya pong, deni pong flyover areni,
maragula pong bagi, sangkan, bagarita, ing syudad tamo, kiniking San Fernando, masenso ya pong mabilis. Opo. Sir Louie, kutang ko muna, ining flyover kening Dolores intersection o ining junction, daring kasing gidadamo. Den truck, malyari lang dumalan keno, ali kasi ating panahon, ning kay potang mumulita mong beng, ialalabasan tala, akakitala, ding mismong mga regular truck mo naman, dadalan la keng flyover. Nano yung standing order naning city with regards karetang mga regular saken? Totoo po yung observation nyo ngayon, Sir Justin. Yung kamatutuwa na po talagang ngayon pong panahon na ini, ermiya po talaga 100% na apigil na ring mapilan na truck na lumabas ken. Yung sabi mo po yung DPWH, itang area mo po mag-stop malwat ken babo flyover din yung katamong truck. So, usually po, minsan nakakit daw po rin truck rin. Padalanan nila po, pota mo po halos sa light traffic condition po. Pero po potang tutugod na yung traffic tamo between these two flyovers, kanita kaya po mag-divert. Uling siyempre po, yung iwasan mi po at makanya naman po yung initial advice na po ng DPWH kaya kami ganita, nung pwede, ela po dapat mag-stop kembabo. Pota po kasi makapisabi-sabi na rin heavy vehicle at tinukod din traffic. O ito po talaga may bayat na niya po gusto kanita, yung deni po kaya katamong flyover. Ito po yung iwasan tamo. Pero, tutuya po, conforme ko po gata nga manon yun na nengkay po talaga ating kaya padalanan because of light traffic condition naman po kasi kanita. Opo. Masanting alino tayo, sir, kasi po tangkay, ningkay, dyan babayat ting traffic situation, ning aliwan truck, ipilit na pa mo rin, tingkay, makabitin laman, uling, siyempre, flyover yan, hanging la. Sir, kita pong assessment na ning DPWH, ang po ning LGU, ing lifespan na po nining kaya katamong flyover kening Dolores intersection, antiya po makanano kakaba pa. Pwedeng sabihan dang agamit tayo ba for the next 6 months, 12 months, makanano po yung ikit da? Categorical sir, alala pa pong official na binye kaya kami na po. Pero kita pong pangagawa na ng flyover, yan pong ilagay dala rin, yun talagang sasabihin na po kanita, between 3 years to 5 years lang po talaga kailangan may palitano pong permanent structure. But unfortunately po, ang gaman ngayon ng kasalukuyan, nalila po may papalitan, halos atina pong 11, 12 years ka rin, kareng flyover tamo po nga rin, niya talagang compromise na po itang kayang integrity. So, ito pa yun po, manayag pa po kanini, bayo manayag po official feedback po from the inspection team na po ng DPWH. Baka rita naman po, atin na pong basihan dito ang kaming sabyan. Though, of course, dito pong initial ikit na, diyan lang po engineer, rakit na po, tantaman de po itang kalaksing na rin, kaya katang flyover talagang, yan na po, ilan na po magsalita na kailangan na pong makumpuni or kailangan na po talaga may palitan permanent structure. Opo. Sir, banggit yan din itang manuan ng long-term solution na adwan na rin, Mayor Vilma Kaluwag, ining flyover na manibatan kayong intersection Dolores na yan, gana kitang Lasatin Boulevard. Gawa tayo pong balita yan, anyang may alabasang Aldo, at sinabi ng DPWH, bating yung feasibility study, ongoing yan, makanyan, na ano po yung latest at na ano itang maging amado na naman kaya kayo with regards kaya pong long-term solution ang tabayan ng tamo? Opo, kitang may gawang meeting po kanita, coordinated meeting po with Mayor Vilma po, kaya po yung katamong governor, Congressman Dong, po yung regional director ng DPWH. Actually po itang feasibility, Sir Justin, yari na po, yung maging topic of discussion po kanita, patong pong pondo. At i-Congressman Dong po, atin niya pong sasabihan na may itong paralan, do bala mo po propose de pa mo po ita sabi na po kitang meeting nga ita ating na pong gagawang coordination lalo po kay Speaker of the House nung pwede din po baka nita man ikwalapin po pondo baka nita midalayapin po kay naging Pampanga specifically kay naging San Fernando baka ta magawayapin po itang Balamo Skyway po kita pong feasibility da Balamo magumpisaya po kay ni malapit po king SNR ang gaya po kay ni boundary na ning Magliman
Bacolor San Fernando boundary po. Ayan, malino, Sir Louie, dakala salamat. Banggit mo kompleto na yung feasibility study, maninayan niya mong pondo. Sir, punta lang tala rin aliwang developments pa, Dikil, kening traffic situation, king katamong syudad, deni pong petupad tamong adjustments. I understand, sir, ining 4-day work week, kening first week na ning December, pag-umpisan da king LGU, nanula po rin expectations you right after nanining implementation na po nining programa ngayon. Yes, sir. Of course, ini pong 4-day week scheme implement na po ng munisipyo. So may gawaya po ini because of pinag-aralan na po ng metong PWG, and then may palwala po yung executive order ng kaya pong mayora. And by December 4 po kanini implement ya. So yung objective na po nini is number 1, ito pong austerity measure ba kanita maka king operational consumption na po ng city makatipid tamo po, and kadua na po nito ito makapag-contribute tamo po king itang aldoldo heavy traffic condition tamo po, at least makabawas na po kasi ginawa tamo pong survey king din pong empleyado na ng munisipyo kareng almost 2,000 pong empleyado, mahigit na pong 1,000 ding may sariling sakyan. So higit mi po nung talagang kaya implement niya po ini, medyo makasahop niya po do mi naman po sasabihin na substantial niya itang maging epekto na nini, pero at least imburin na pong ipalto kanining mayora itang minisip niya pong paralan ba kanita talaga makapag-contribute siya po in city government kaya pong problema tamo ken traffic. Sir, aside from this measure po, nanula pa rin ang gagawan tamo kasi lalo na po ngayon, holiday season, Christmas shopping, miyat ba dapin left and right talagang dakal lareng manyalimo naman at baluta naman kaya tibong Ciudad San Fernando dakal malls na akit dakal shopping centers na pwedeng puntalan. Nanula po rin ng maging kumbaga adjustments na po ning si Posco at ning City with regards to the operations naman po din ng malls tamo. Yes po. Sir Justin, dahil na po rin adjustments sa gawa tamo, pero lalo po king operations mi po, and makanyan mo naman po on the part of the city government, delta po kayang polisiya. Like for example po, Sir Justin, by December 4 po, implement niya naman po itang truck ban ganini. Po? Ini po kikatamong MacArthur Highway, bawal na po dumalan din kikatamong mga regular truck, delta pong 8-wheeled heavy vehicle patas, bawal na po kayong MacArthur Highway, mag-umpisa po itang oras na ng alas 6, ang gaya pong alas 9, and then ita pong gatpanapon, alas 4 ng gatpanapon po hanggang alas 7 ng bengi, itang rush hour period po. Bukod po kanini, ita pong annual re-request tamo po karening mall, which is magpasalamat kami po karening adong mga regular mall tamo kay ni San Fernando, na panede pong tutukyan, ito pong karelang pa mag-extend itang operational mall hours da. Kasi ikit mi po kanita nung limited hanggang let's say alas 9, so talagang rin pong bisang muntakya kareng mall, alas mi sabela, pero nung ikabata epuita, so may ka-chance la pa po rin ng bisa pang munta, makapag-adjust na pong oras. So akakit mi po, makasahap niya pong maragul muna man ito para mabawas pong bagya. But siyempre po, uling dakal po ongoing road rehabilitation ngayon, medyo challenging niya po on our part pa mag-manage traffic kanini. And of course, uling pampilantana pa mo pong banoy since the pandemic, so talagang bala mo, it's talagang normal na normal po, wala nang prohibition. So kami naman po makaredy na kami po, matutuwa na po nini, nagdagdag na kaya po tao, malugod na mayora po, may instruct na rin naman po yung HR department mi, dagdagan na kaya pa po personnel, baka tapin po, atutukan mi po yung obra mi kayong traffic. Opo. Sir, deni pong traffic lights tamo along Manila North Road o MacArthur Highway, may gawa nila, kakita naman po, at pero mapilan pa mo rin, ganun kaya katamo pong kabalen, deng motorista mo namang daralan, deng kaya do re-respect, deni pong traffic lights, sir, na ano po yung burita mong paras karela, burita mong sabyan karela, bangkanita naman, itang disiplina kendalan na adapin both ways siya, mo po kaning enforcer o kaning gobyerno, doon pati karing motorista pong kalupadaran ikatamo po. Yes, Sir Justin, actually, kakayari ko pa mo pong field kanini at
ay observan ko pin po dakal na po retang mag-violate tamo kini karening traffic lights area tamo ne eta po mag-beating the red light. So gawa kaya po paralan kanini uli napin po nitang siyempre po maka-monitor kami ken at po ang ating mag-violate na kay po talagang kay palampasan minopamo po uli nung yaprehen nila gawa po nga birya po kay magka-ripple effect po kanita, domino effect, i-apektuhan nga po. Pero isasabihan mi na po ngayon uli nga po malyaring makanitang sistema na kailangan talaga 2 kilo keng traffic rules and regulation tamo. Meto pa Sir Justin, atin na po kanya naakit, like for example, ini pong traffic light tamo po king Magliman, gagana niya po yan, pero balang kaya po papadami ne po. Ita pong king panista mo po, yari nitang traffic light, panayan niya mo pong mapowerize kanina, baka tapayandaran niya. Balikan kaya po itang king Magliman, Sir Justin, po ta, akit niya po rin kaya katamo pong memalen, mamandar niya, pero po ta kaya papadan niya. Ini po gagawan ni po, uling, kaya po observation ni, impong yung katamong dalang keniking Magliman, aliya po sufficiente itang traffic light area mo. Ita pong traffic light signal, pauli natin po itang maskupya indalan. Pota pong heavy traffic na talaga tutukod dyan, so yung gagawan mi pong strategy kayo ni, papaddan miya po. So gagamitan miya mo po ita po tang light traffic mo po in kondisyon. So kahit po kasi mag-message lang kaya kaming page sa sabenda, mamandar ne, pota kay paddan de. So, of course, ita po kasi nakakit na, ita mo pong malating picture na nitang sistema na, pero kami po kasi kabuuan niya. So, dapat po sana, ay tindihan din po at pakintindihan na mo naman po itang kaya kami pong kimutan kendalan. Sir, banggit niya itang deniping traffic light, bisa sabihan talan ang po retang mag-beat, king red light, detang beating the red light tamanwanda. Kini po, sir, kendarat ang panahon na expecta mo ba na mandakap na rin din personnel na po ning si Posco? Ay, mandakap na kaya po. Actually po, pag-umpisa mi na po yung meeting minan din karening supervisors, uli napin pong akakit ni dakal na laretang manabuso. Pero itapin po, lalawakan miya po, kakaba miya po itagya kami pamagpasensya. Uling, nangkaya naman po kasi Sir Justin, diyan nila po bisa mag-beating the red light, lulto mag-beating the red light la po, paulizapin po retang road condition tamo. Di ako na pong meto malino alimbawa, ini pong kening Sindalan area. Then kaya po talaga akit siya po maka red ne, pero ba lulub pa. Maging mabagal po kasi itang palub keniking Sindalan o ito po yung rason ka rin. So dito po syempre konsiderasyon po minaw po apprehended uling dahil naman po kaburian kasi syempre po itang fraction of a second, 1 second. So dito pa bigyan nila po, pero dito po talagang outright na ng disiplina at baludang malong red ya kay pa talagang ibit de oren po ila pong pagad dyan may kanyan din Sir Justin. In the coming days sakit po may operation kami po kanyan karetang traffic box located po kay Tiging Syudad. Sir Louie, panauli na mo ne detang apis sabihan tama na din di kila karing infrastruktura ang po karen driver makanano naman po ring memalen deta pong paka-encroach kareng dalan na maging cause na mo naman ning traffic congestion at syempre ning kay muli pa king naman sana pero karing aksidente po. Metong yan naman po yan karepi sa Benminan din. So in the coming days po kanini may massive clearing operation kami po. I-prioritize niya po kanya ning Jasa ang po ining Keniking MacArthur kay bat na po ning Dolores Business District. Of course, ini po Kening Business District kasi talagang atin pong ongoing road rehabilitation kid. So mag-umpisa kaya po kanini papunta na Keniking RGC hanggang po Sindalan mag road clearing operation kami po gen. Dito hanggang panabilin nila po ret hanggang signages na rin kaya katamong business establishments. Dito ang pakalwaldang gamit po kanyan. May abela po kayong operations kanyan din. Pota po i-conduct niya ini, malyari kubiran na kayo po, baka document nyo mo naman po yung maging action niyo po. Opo sir, asahan niyo po na kaya yung CLTV 36 News, ken pong gawan yung operasyon bang kanita, akit na rin po ng kakatamong kabalen, na kayang tabi kami. Kaya pong pamagbante mo naman po kayong kakatamong Syudad San Fernando. Sir Louie, dakal pong salamat at mimingat kayo po. Dakal po salamat Sir Justin, as always po. Thank you po.
Yan po kabala ni Sir Louie Clementeng, pamuntok na po ng City Public Order and Safety Coordinating Office Ketipuking San Fernando, Pampanga. Ken pong aliwang balita mayayari in construction na po ng Phase 1 nini pong 4-story building keng Rafael Lazatin Memorial Medical Center o RLMMC ing dati pong ospital na ning Angeles. Yan po yung kinumpirma ng Angeles City Chief Advisor IC Calaguas keng CLTV 36 News. Agpang papukang Calaguas, atin la pangatlong floor sa gagawa na target dong mayari reni keng October 2024. In-inspeksyon na pong Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. in completed phase ning proyekto. Napon po Miyerkules November 29, kaya be po, dening aliwa pang opisyal na ning syudad. At agpangpukang hospital chief ning RLMMC ay Dr. Froilan Canlas, peka maragulya po king mabilog a Pilipinas. Ini pong emergency room na ning mesabing ospital. Magamit naman kanuing second floor para ketang operating rooms kabang pediatric patients naman po kano, deng i-focus na ning third floor. At ito pong intensive care units, milagela po keng kapat palapag. Miras naman kano keng 200 million pesos sa alagada ng state-of-the-art medical equipment deng magamit keng bayong building na ning RLMMC. Bukod pa kano kareni sa aliyan ng karagdagang dialysis machines ng city government ning Angeles, bang lakwas lang makapamiyes serbisyo, kareng pakakalulong masakit. Antabayanan po keng pamagbalik na ning balen at balita. Besura ning Court of Appeals ing petition for injunction ng dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Mahigit 1.8 million pesos sa halaga na ning illegal na droga, akumpiska na la ning Pampanga PPO manibat October 25 hanggang November 25. At Barangay Captain King Tarlac ating kayang asawa, metela po kaya rirong pemaril. Kumama ko magbalik ya, ing balen at balita.
Magbalik niya po ing Balen at balita. Kabalen, may rapat niya po ing kick-off ceremony na ning Mother of all festivals. Kaya po king Labuad, Kapampangan, nalapong aliwa. Nung ing Sinukwan Festival 2023. May rapat po yan nandin kay Hilton Clarkson Valley Resort. Tatapin po yan ng titukan ng kay katamong kayabe, Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, mga po, Bengi. Na tutong masaya, makule, ining selebrasyon na ning Sinukwan Festival, 26 year ni Con Justin at intutunan kining pamuntok na ning FLKI o akakita mo nung makanano itang transformation at itang resulta na kanuning karelang pamaggusal bangka ni itang lumawak ya pa na itang kamalayan da rening kayanakan kaya pisasabihan na pamagumbul king kulturang Kapampangan at ining Foundation for Ding Kapampangan Incorporated Con Justin petong kareng barometro da na akakit da ng sasanting ining pulay ining karelang advokasya itang mismong atinang collaboration karening makaragula korporasyon metong mabrand kareng karelang destination itang lugar de reni reng Kapampangan agpangkang Engineer Fer Kailaw ing presidente na ning FLKI metong yakanoy ni kareng akakit dang achievement ning FLKI at retang muna mga cultural advocates na akakit da Con Justin tutong dakala pa rening makipag-collaborate karela uling ing resulta na ni Con Justin papuntaya mo naman ketang pagiging instrumental na ning kultura bangka nitang itang kakatamong ekonomiya naman na Con Justin makaambagya ining karelang gagawan miyaliwang piaglon at ini albentaya pa mo Con Justin ining maging mano ng kong Fer Kailaw. Anong paniglonda? Paniglonda ya chuta na Hilton, Sun Valley. This is something, this is raising the bar for us, no?
in collaboration with international companies like Hilton, I'm amazed. Their general manager is the one escorting us here. No, that's the culture of Hilton. I can see how they are client-focused. Ita mo naman po keng Sinukuan Festival, itang culture focus tamo is deeply rooted kareng kaya katamong memalen. And we would like to think na it's a good collaboration for the FLKI, no, as a performance measure, makabalance scorecard na rin CLTV eh. Performance measure, key indicator siya po yan, na potang makipag-partner na karetang big companies, metong yang barometro nga manuan tamo, na ita mo, mire-raise yung bar. Paulo G, nanularet ang ikita mo talagang malawot na pintalan ining Sinukuan na festival na may umpisa ing lasa ipalto itang sika nanda naman din Kapampangan ilben ko lang din deta mo na mga mano ng Father Resty Lumanlan ing sasabyana metong yang mahulagang bage banga mapreserba yung kaya katabong kultura, yung kaya katabong tradisyon na Kapampangan. Nanula, rening dapat tamong ang tabayanan kay Sinukuan Festival. Balo tama, malambat tanong babalita, pero malyari talang pasibaywan para ka rin kaya katamo ng mga kabalen. O Justin, metong kanini ining collaboration na mo naman ng Robinson Star Mills at ining Capital Town na itang food and carts fair kaya pong December 2 ita ining Gayak at Piblas tutong Piaglon at bibida tamo itabong Kapampangan yayabang tayong kaya katamong Piblas kon Justin. December 2 yan mo naman po yan Robinson Star Mills. Bayong Piblas na ning aring Sinukuan, December 2 at Robinson Star Mills. At kabalen, opo, antabayanan niya yung Kapampangan Dance Workshop. December 2 yan mo naman po yan. Kini namang Walter Mart. Yan karakal, Piaglon, kon Justin. Ini, metong tamo, ining drum and lyre competition. Kini naman pong elementary and high school level po ini. December 2 yan mo naman po king Robinson Star Mills. Suwala ning Suli by Paper Soul, spoken word poetry. Kabalen, December 2 po yan, kening Cityfront Mall Clark. At patenakan Quiz B on Kapampangan Culture and Heritage. December 3 naman po yung kabalen, keni po Robinson Star Mills. Kapampangan Dance Workshop Competition, December 3 at Walter Mart. Lakan at Lakambini ning Sinukuan, Talapagobra, December 3, Walter Mart siya po yung kabalen. At OKM, ating tapong OKM, naamburi na sa benta ko Justin, Original Kapampangan Music Performances, December 4 ya po yan at Cityfront Mall Clark. Lakan at Lakambini ning Sinukuan pre-project pa po kabalen kanya po December 4 kaya pong kani Cityfront Mall kani po Clark at reta mo namang pakibalwan daw kon Justin itang kurang-kurangan na o kurang-kurang Kurang-kurangan. Ining an intertown competition niya po ini kay college category kapila naman yan kanya po December 5 at Robinson Star Mills. Kapampangan Hip Hop Competition natin mo naman kon Justin December 6 Robinson Star Mills. Princesita ning Sinukuan pre-pageant po and coronation na kay December 6 kempong Robinson Star Mills. Lakan at Lakambini ning Sinukuan coronation po December 7 Robinson Star Mills. On the spot photo contest. Ating makanyan kabalen December 8 naman po yan kaya ni Capital Town San Fernando. Street dance competition no ini happening tatakikyan mo naman din kaya katamong kabalen ini level 1 ang pong level 2 po. December 8 na po yan kaya ni Capital Town. Free interpretative dance competition po level 1 level 2 December 8 at Robinson Star Mills. At in peka takikikyan tamo naman yung maging resulta na ning miyaliw ang ligligan kon Justin itang awarding ceremony kene pong December 8 yan at Robinson Star Mills. Kon Justin. Karakalda kung Paolo rening dapat tamong ang tabayanan talagang makasaya hining rening makanyang pamikatagon lalo na magpalto lang masabal din king kaya katamong kulturang Kapampangan kabalen ang tabayanan nyo po rin king CLTV 36 suling yatad mila po kaya kayo tunggal deng sablang binanggit na pong Koyang Paulo G pero kung Paulo detang binanggit mo nga rin it goes to show na talagang
kaya katamong kultura adapin that kailangan tayong gambulan at talagang kumbaga makwal tayong kultura tamong Kapampangan naning sasabihan naning Department of Tourism at nanong asahan tamong suporta from DOT naman when it comes to the preservation and promotion of our local culture and traditions here in Pampanga. Justin, tutu makapaniglo kano nga ng direktor kaya katamong direktor mismo kay DOT Region 3 ay Director Dainos Justin pagmaragul na ining peka tema tamong nga tutong makapanamuyo at maragul yang bage ing peka tema kaya nakan manimuna masabal king kultura uling itang participatory ba Justin karening kaya nakan nung itap mula kanu reni uling atin lang digital world din atin lang cyber community reni share de nung nano itang ababaluda kaya katamong makulay kultura at dakala kanu aya muyot na pagmasabalan de ining karelang craft uling Kapampangan dakalya gelingan at kaya milaba sa Travel Expo nga da kining North Luzon Justin pagmaragultamo na metong yang ketang most impactful ining Sinukwan Festival pablasa Justin ikwataya mo naman itang best pavilion nung ako magkamali makanya ning emano ng Director Dainos pakiramdaman tayo Justin. And we brought Sinukwan actually, no? And we came home with a big smile on our face because I think, and I'd like to believe, the most impactful festival that they saw on stage and performance was actually the Sinukwan Festival. So we are really so glad that we brought them together to raise the bar of the festival. The other thing is, another good news is that we also won the best pavilion. We highlighted the best of the Kapampangan culture together with the rest of the region. Ayan, congratulations. Siyempre, karing kaya katamong kabalen na manimuna mo naman keng pamangambul at pamagmasabal keng kulturang Kapampangan. Paulo G, baluta mo, makabaya pa itang dalan na dapat tamong puntalan, dapat lakaran, bangkanita, lakwasang minono, yung kaya katamong kulturang Kapampangan. At ilang banggit na anula ka rin nga mo, nakarelang harapan at nano naman, yung gagawan, bangkanita naman, overcome dala. Rening challenges nga rin when it comes to preservation of our culture. O ito, Justin, muna itang ma-institutionalize yan, itang collaboration mismo ka rin ng local government unit uling managumpeya ng Sinukwan Festival nung kada balen atin niyang partisipasyon. Ining amano na ning kakatamong founder Father Resty Lumanlan. At king akakita mo naman din ng Kapampangan Cultural Advocates Justin man nalaganasan mo pin ating taga ng kultura na rening kaya nakan abuburida na itang Asian culture. Anya inkarelang kay panawagan karening asukeng kapanibalan itang minonoya pasana itang pamangumbira karening cultural advocate na luklukan ding masalese bangkan itang isama siyang dapat isamas uling netong mo naman kempe pasyag da Justin itang cultural center tamo iniing santungan tamong Kapampangan maulagayang pisabyan uling gustong mag-operate ni Justin itakanong nanong ating ka rin, nanong ibili ka rin. Uling panwala da rin ng cultural advocate Justin, dakal yapag maragul ing Kapampangan. Albentaya ikong Peter De Vera. Makalungkot mo pin, especially if you are in the city, most of our students, most of the kayanakan now, they would like to be Koreans. They would like to be American. Of course, during our time, we would like to be Americans. But this time, they want to be Japanese. They want to be Koreans. And how are we going to work on this? It's not easy. When you compete with commercialism, it's not easy that if you're going to go to the mall, do you see Kapampangan? Do you see promotion of Kapampangan culture? It's a struggle, but with working together as one
and at the same time continue promoting not just maybe festivals but different programs. Yan, dimdam tayo yung pasyag ng Sir Peter De Vera, Kong Paulo. Siguro, Paulo G, arientane pa yung kaya kang report, kaya ni baluta mo dakala dapat ang tabayanan din kaya katamong kabalen, pangaras keng Sinukwan Festival at tumutok lamo kaya ni keng CLTV 36 huling balud na naman, ikatamo kayang tabe dakatamo keng pabag masabal keng kulturang Kapampangan. Dakala salamat, Paulo G. Santos. Kabalen, mutata naman po kareng aliwapang balita, metela po kaya rirong Pemaril deng miyasawang Edgar Ampong Edita Sarsuela king Barangay San Juan, Ramos Tarlac. Nandin po nga ba kiyan, Webes November 30. Edita Sarsuela po yung kapitan naning Barangay Plastado king Balen naning Herona. Bilyari po yung insidente, ikabang makasakelang bisikleta. Ren pong miyasawa. Samantala, kinundinanan nemang Tarlac Governor Susan Yap, ing milyari at mamausya po kayong PNP agawa ng Special Task Force bang pabilis ing investigasyon at kilala at madakapla po ring suspect. Makirami naman kano iyap kareng melakwang pamilya. Kaya nga luwapong balita, miras kayong maigit 1.8 million pesos ingalaga na po ning iligal na droga kumpiska na ning Pampanga Provincial Police Office o PPO. Manibat po niya October 25 hanggang November 25. Base po kayong report na ning PPO at kayong 265 grams na ning shabu at 46 grams na ning marijuana. Ing total drug seizure kayong 75 operations sa karela pong gewa kayong may sabing panahon. 86 naman po kareng drug suspects keti Pampanga. Deng karela pong arakap para kanu kareng ating sumbong dikil kayong illegal na droga. Balyari ko pong mouse kayong hotline na ning Pampanga PPO. Banggitan kaya kabalen 0917-126-1993. Kaya nga liwa namang balita, besura na po ning Court of Appeals ing petition of injunction ng dating Mexico Mayor Teddy Tumang pauli na kanu ning lack of jurisdiction. Mikipetsaya po October 19, 2023. Ini pong desisyon na pirmado ng Associate Justice Geraldine Fiel Macaraig. Nasa na po ning petisyon ng Tumang ay ipatupad ng desisyon na ning Ombudsman ay ilakore king pwesto ang timong mayor pauli na ning maanumalyang procurement kanu daring construction materials. May paralan lang kopya nanini ing Mexico LGU. At kasabi niya po ni kakatamang talasuyo Paulo G. Santos, konsihala attorney Angela Pangan. At pong kanini sinabi na po na bayo pa rin consistent la ring maging desisyon na po ning Field Investigation Bureau na ning Office of the Ombudsman Luzon o Central Luzon king dating pepasyaga desisyon perpetual disqualification kang Mayor Tumang. Ito pong peka recent, may decision na niya po niyang October 20, 2023. At I-receive naman po, hindi nang tamo pong copy kaya di mo receive yun yan pong November 23, hindi pa pong kay. Bayo pa po. So, hindi pong bayong dismissal, kalupa na po nitong first dismissal, at niya pong perpetual disqualification from holding public office at syempre po ret ang accessory penalty, reta pong kalupaning cancellation of eligibility for future of retirement benefits at disqualification from holding public office and taking civil service examination. Kabalen, ako po mama ko. Magbalik ya ing balen at balita.
Makatutok kayo pamurin king balen at balita. Kaya rin na po ning pamagtas ding bilang daring kaso na ning respiratory illness kareng anak king Northern China migluwalya pong advisory ing Department of Health o DOH makataluki king pepaluwal na ning World Health Organization o WHO. Base keni manibat libutan daning October ngening banwa makabantene po ing WHO king pamagtas ning influenza-like illnesses king China at katuklo na po ning November mitalala ring undiagnosed pneumonia cases karing mapilang ospital king mesabing bangsa. Nilino na naman po ning Chinese Center for Disease Control and Prevention at Beijing Children's Hospital ang makapalubla kareni pong makapalubla pa rin king asahan dang level base king historical data. Ali mo naman kanu unusual ini. Makaugne mo naman kanu yung pamagtas ning kaso ngay ni king metong a common bacterial infection, respiratory syncytial virus, adenovirus, ampong influenza. Alam kanong pamagbayo kayong presentation daring may sabing sakit at alam mo ring may detect novel pathogens. Samantala, re-rekomenda na naman ng WHO ay practice pa mo rin. Dini pong general preventive measures laban po kareng respiratory illness. Alala naman pong binye specific measures para kareng travelers at border control. Big reach out naman kanuing Epidemiology Bureau na ning DOH, king International Health Regulations National Focal Point, king China, para manyawad karagdagang impormasyon. Balawos mo naman kanuing karelang pamagbante kareng influenza-like illnesses kaya di Pilipinas at lulto ala namang pamagbayo kareng bilang ning kaso. Siniguro na naman po ning DOH ang makayadyala ring karelang response measures laban anong posible pong mitas pa ining kaso. Muyutan na naman po ding sabla, lakwas na po rin anak at mga twa, gumamit proteksyon, kalupa na po ning pamanyulod face mask, pamanuas gamat, pamag-isolate nung masakit ko po niya, aditang peka importante, magpabakuna. Kaya ngaliwa naman pong balita, may gumpisa na po yung campus caravan ng Central Luzon Media Association Pampanga Chapter. Anya mo pong Miyerkules, November 29. Para po kayong mumuna ng sigwada ng aktibidad, bidakela pong kebaluan, dikil king pamagsadya king kalamidad at krimen, ding miyembros na ning organisasyon at ding karela pong partners kareng estudyante. Ayun po yung report. Pamagsadya at safety protocol, patcheting natural at man-made disaster. Deni ring pisabian king peka mumunang campus caravan naning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. Mera pa tiyang aktibidad king meto nga private university king Clark anyang Miyerkules, November 29. May gitlang 50 estudyante at talaturo rin tinagon king seminar. Nung nuka rin, meging yang resource speaker, ing Deputy Chief of Research and Planning na ning Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office ay Jerry Calimoso. Kini, explain ng Calimoso, ing bayong approach na ning kakatamong gobyerno parikil ken disaster preparedness. Metong nga naman ing kaya kayong talasuyo, Felix Barrios, kareng meging resource speaker, king mesabing campus caravan. Antimong meto nga US Marine veteran, dinake tamo ing kaya katamong kebaluan, parikil kareng active shooter at aliwa pang violenting krimen, ang mga palyari kareng eskwela. Napaka-timely po na ning topic, especially po yung active shooting and risk management po, gamit na po yung topic na ini para educate nila po rin peers na o rin kapwa na po estudyante keno in New York at ila rin maging pioneering batch po na mag-share ng kanining knowledge na abiyan na po ng CLMA program.
kalya pa makasadyang programa yung CLMA Pampanga Chapter para karen daratang pang campus caravan kareng eskwela keti Pampanga para midake impormasyon at kebalwan kareng estudyante at talaturo. Ako po, yung kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen. Kabalen, pasalamat siya po MPBL owner at boxing legend Manny Pacquiao. Karen pong Kapampangan basketball fans para kayong karelang all-out support. Ken pong liga at syempre kayong Pampanga Giant Lanterns. Ayun po yung report. Miras lakay ngalos 3,000 Kapampangan basketball fans deng tinagon keng Brenzy Giao Convention Center keng siyudad San Fernando anyang Martes, November 28 para keng Game 2 naning Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals. Maraguliang bage ing pepakit ng suporta ring kekatamong kabalen, bang panandaman ring Pampanga Giant Lanterns ing home court advantage kontra Bacoor City Strikers. Anya 2-0 na ing karelang standing keng best of 5 series. Bukod ka ring die-hard hoop fanatics, present la naman at kayabing mag-cheer keng Pialong di Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda, Board Member Maylin Pineda Kayabyab, Lubao Mayor Esme Pineda, Congressman Dong Gonzales at deng aliwapang lokal opisyal. Opo, kareng ka na akong kabalen, Kemporak, kampo po kareng buong Kapampangan. Siyempre, supportan tayo po ing kay katamong gobernador, ing Pampanga Lantern team. Sana po, akwa tayo ing champion. Salamat po ng mga solid fans ng Pampanga Giant Lanterns na dakada po salamat kung support tayo king Pampanga Giant Lanterns. Sa pong kay kaming gob, may unite kami po para kay kayo. Kasi po, yung Pampanga, number 1 niya po king basketball. Samantala, pasalamat naman ni MPBL owner at world boxing legend dating Senador Manny Pacquiao kay alang sawang suportada rin kay katamong kabalen kay liga. Masayang-masaya ako dahil sa ipinakitang suporta ng mga basketball fans, lalo na dito sa Pampanga. At napakaganda nga ng laro. Asahan naman kanu alakwas depang pasantingan ng MPBL, bang balaw siya in kayang misyon, amamye kanong oportunidad, kareng basketball players kareng may yaliwang probinsya. Mabigyan ng chance yung mga basketballista natin nasa mga probinsya, madiscover yung galing nila like Baltasar. Hindi na nakikita yung galing niya noon at ngayon, nadidiscover natin na isa siya sa pinakamagaling ng mga player ngayon, sa players ngayon sa IPBL. At tuloy-tuloy natin itong IPBL, pagandahin pa natin at dahil dyan sa suporta ng sambayan ng Pilipino at siyempre, nandiyan ang Panginoon at gagabay sa atin. Marapat keng Game 3 keng pilatanan ng Pampanga Giant Lanterns at Bacoor City Strikers keng Strike Gymnasium keng Bacoor Cavite keng Sabado, December 2. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kabalen, apin din deng mga regula balitang kinalap ning kekatamong news team king lagyo na pong Jennifer Salenga ating mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.